hanyuma rero reka twongere tubifurize igitondo cyiza, mwaramutse neza mwese abakunze Jeune Official, nizere ko mumeze neza cyane. Reka rero tubagezo update zo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatandatu, tukaba turi ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. wowe rero udukurikiye ujye mu kazi kagiye gatandukanye, reka tukugezo update kugira ngo wirirwe ufite amakuru, wumve uko ibintu byifashe muri aka karere k'ibiyaga bigari. Muri aya makuru yacu rero tugiye kugaruka ku iraswa ryo ku munsi w'ejo, indege yo mu bwoko bwa drone ikaba yarashe hano muri za Masisi. Iyi drone mu kurasa kwayo ikaba batanu muri bo bakomeretse ndetse bikomeye cyane, ndetse iyi ndege ikaba yasize ikoze n'ibindi bikorwa bitari byiza, aho yasenye amazu y'abaturage ndetse yewe n'ibindi byinshi turi buze kugenda tugarukaho. Turaza kugaruka muri Rubero naho mu byo kuri abagera kuri 15 bapfuye baguye mu gitero cyagabwe na ADF Naru. Uyu rero i ADF Naru ni wa mutwe n'ubundi ukomoka muri iki gihugu cy'u Burundi cya Uganda, ariko ukaba ukorera naho hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugenda rero nabyo tubigarukaho. Ku rundi ruhande turaza kugaruka n'ubundi muri Rucuro naho imirwano ejo yiriwe yaciye ibintu, ariko andi makuru akatubwira ko no muri Warekare naho ngo FARDC yatangaje ko mu by'ukuri yaburijemo ibitero bya M23. Aha rero ni muri za Warekare mu ahantu bita ni Buhimba. Ubwo turaza kugenda tubireba ese yaburijemo ibyo bitero gute, turaza kugenda tubyinjiramo. Ariko ku rundi ruhande tugaruke no kuri leta y'u Rwanda yamaganye ibitero n'ubundi bikomeje kugenda biba mu by'ukuri hano za Kibigabwa n'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, mu gihe nyamara mu by'ukuri hari amasezerano agenda asinywa ndetse harimo n'ayo guhagarika intambara ku mpande zombi. Turaza kugenda tunirebera rero n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka mu gihugu cy'u Burundi naho ibintu bikomeje kugenda ibindi. Wowe icyo usabwa ni ukubana natwe muri iki gitondo mbere yuko rwose ujya mu kazi kawe cyangwa se ujya gusenga niba uri n'umudivantiste, ubwo nyine kugira ngo ugendane na update. Reka dufate umunota umwe tubanze dutumikire abadutumye, ubwo abandi muri likinga abandi munasharinga, duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Prime Health Affinity turamenyeranye, serivisi zacu murazizi ku bijyanye n'ubuvuzi. Twabazaniye promotion, niyo mpamvu mumbonye aha ngaha rero ni promotion y'igabanyizwa ry'10% kuri serivisi dusanzwe tubagenera. Akaba ari promotion izatangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 ikagera ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere. Promotion rero tuzajya tuya umuntu ufite ubushobozi nibura bwo gufata serivisi ku burwayi, nibura doze yandikiwe akaba yabasha kuyifata. Ndavuga diabete, umuvuduko w'amaraso, stroke, indwara z'imitsi, abantu bafite ibibazo by'akanyabugabo, ibijyanye n'amabanga y'urugo cyangwa kutabyara, infection n'ibindi. Hari umuntu urwaye amibe ni indwara izangiriza abantu, igifu, hemorrhoide, indwara z'amagufa, indwara z'amaso, ubuhumekero n'izindi ni nyinshi cyane. Noneho tunabibutse ko iyo promotion mwayibona abantu muri Amerika dufitiye umuntu wacu, abari Canada na Australia namwe ndumva ko turabegereye, umuntu yabasha kubafasha. Abari mu Burayi, abari mu bihugu bya Aziya n'ibindi bihugu biri muri Afrika biri kure y'u Rwanda, namwe mushobora kwifashisha iposta na DHL bityo tukabagezaho serivisi yacu. Ariko tubibutse ko twanabafungurisha mirishya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Igoma, aho dufite stock, tukagirayo massage, tukagirayo bafasha mu bujyanama bwimbitse, dore ko no kwirinda biruta kwivuza muri za serivisi z'ubuzima, aho hafi na Rompuwe Sinyerse muri Gare Centrale de Goma, naho ngaho turakorera urenze Rompuwe Cikudu. Naho abari Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo, mu gihe abari mu Kigali ni ku muhanda ujya 12 inyuma y'isoko rya Kimironko hakurya na restaurant bita Vision Restaurant. Yes, amakuru yacu rero yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatandatu ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere 2026. Reka rero tuyahere n'ubundi hano muri kano karere k'ibiyaga bigari cyangwa se hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ahari nta handi ni mu ntambara n'ubundi ikomeje kugenda ihanganisha cyangwa se ishamiranya AFC M23 ndetse n'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Ibintu byari bicika wenda ku buhanga bw'ibyuma duterekereho n'amavideo kugira ngo murebe ku munsi w'ejo masaha ya nimugoroba, indege yo mu bwoko bwa drone za ndege n'ubundi zifashishwa na Kinshasa zakoze amabara zongera kurasa, zirasa mu by'ukuri abaturage bamwe bahasiga ubuzima, abandi barakomereka bikomeye cyane. Nyamara abaturage bari barimo gutegura imyigaragambyo karahabutaka ikomeye cyane hano Igoma. Iyi myigaragambyo ngo ikaba ari imyigaragambyo yagombaga kwamagana
n'ubundi uyu mutwe wa M23 bifuza ko ngo yava hano muri uyu mujyi wa Goma. Ariko se abaturage bigaragambya mu by'ukuri agaragaza ko umutekano wa M23 uri hasi, bikaba byahise bihurana n'iyi drone yaje kurasa ndetse abaturage bamwe na bamwe bakahasiga ubuzima. Ibi byo ni ibiki, turabyitangwa iki? Ese turongera twemeze ko mu by'ukuri Kinshasa aribo bacunga umutekano kurusha mu by'ukuri M23? Kuko tuzi neza ko na FDLR nayo na Wazalendo birwa bari gutesa abaturage. Ubwo rero ibi bikaba ari byabaye ku munsi w'ejo ubwo bahise barasa mu by'ukuri, cyangwa se drone yongeye kurasa muri za Masisi. Nabonye amasosiyete civile akomeza kugenda yamagana ibikorwa byongeye kuba harashize igihe kitari gito. Ku murongo wa telefone rero ntabwo iki kiganiro cyangwa se amakuru muri iki gitondo ntabwo ndibuze kuba nije nyine, kuko mugenzi wanjye Vincent nawe asa n'uwaryamiye amajanja rwose arahari. Ubwo rero twafatikanya muri iki kiganiro. Waramutse neza mutangazaji Vincent? Waramutse neza bwana Faisal. Urakomeye? Ndakomeye, ndashima rurema. Ubutegetsi bw'Kinshasa izi ngabo ziri kuburwanaho vise zikomeje gukora ibintu bidasanzwe. Ku mugoroba washizeho abari batahiwe bari abaturage bagera kuri 5 bakomeretse bikomeye cyane, nkuko video zinabigaragaza, bakaba babashyiraga rwose mu mugongo babirukansa kugira ngo babone ko babona ubutabazi. Byari bicika mu mirwano cyangwa se ara muri za Masisi ubwo iyi drone yarasaga ku munsi w'ejo. Ntabwo byari byoroshye nk'uko bivuga, byari bicika ku baturage bari mu bice bikontorwa na AFCM 23. Ni abaturage bagera muri 6 bahise bahasiga ubuzima igihe ingabo za leta zifashishaga indege ya drone itagira umupilote nk'uko benshi bakunze kubivuga. Ubundi drone ntabwo igira umupilote nk'uko bakunda kuvuga ngo indege ya drone itagira abapilote, arabo njya numva babivuga. Ariko leta yifashishije indege nyine ya drone irasa mu bice bya Masisi ku buryo bukomeye, isenya amazu y'abaturage, ikora ibintu ubona yuko biri mu bugome bwinshi. Urabizi yuko mu gitondo cyo kuwa 5 ejo hashize M23 yarasohoye itangazo igaragaza uburyo ki leta ya Kinshasa n'abambari bayo Abarundi, abamerceneri ndetse n'ababiligi bakomeje gukora ibikorwa bibi byo kwibasira ibice bikontorwa na AFCM 23 bagaba ibitero bagahitana abaturage. Nabyo byabaye rero ejo ku mugoroba ubwo indege ya drone, ariko AFCM 23 keka yuko ishobora kuba yaraturutse mu gice cy'u Burundi cyangwa za Tangani, yaje irasa hano za centre ya Masisi, noneho bahitana abaturage bagera muri 6, abandi bagera muri 15 barakomereka nk'uko AFCM 23 yabitangaje binyuze ku muvugizi wabo Lawrence Kanyuka. Yuko mu bice bitandukanye abaturage bagize ubwoba kubera ibyo bitero babonye bidasanzwe, bakavuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa nta kindi bugamije ari gutera ubwoba mu bice byose bikontorwa na AFCM 23. Bagakoresha indege zitagira abapilote CH4, bagakoresha intwaro zo ku butaka, bagakoresha n'ibindi byose bishobora gutuma abaturage bagira ubwoba. Lawrence Kanyuka akavuga yuko ibintu bigamije kugirira nabi abaturage kandi bigamije guhotera uburenganzira bw'abaturage muri rusange nk'uko yabigaragaje ku rubuga rwe rwa X. Hanyuma vise uku kurasa kw'abaturage, niba wenda wabashe kuba umenya impumeko y'abaturage usibye kuba bafite ubwoba, ejo urabizi ko hateganywaga ndetse n'imyigaragambyo karundura cyangwa se karahabutaka n'ubundi hano muri uyu mujyi wa Goma. Ese abaturage niki bavuga ku butegetsi bw'Kinshasa? Ese niki bavuga kuri AFCM 23 bigendanye nyine n'ibi bitero cyangwa se nuko bari bamaze iminsi basa n'agahenge gahari? Kinshasa ikaba cyangwa se ingabo ziri kurwana kwa Kifachi Beto zikaba zagize gutya zikongera zikabakubita surprise zikarasa n'undi amakompora cyangwa se amabombe ahanga muri za Masisi. Abaturage cyane batuye mu gace Kangariyema ndetse batuye na centre ya Masisi cyane habereye ibi bitero, bagaye ubutegetsi bwa Kinshasa, baravuga bati ubutegetsi bwa Kinshasa igihe bwakontorolaga hano ntabwo bigeze buduha umutekano uhagije, atahuko icyo bari gukora mu gihe twatubonye AFCM 23 iri guduha umutekano uhagije, batangiye kutubuza uburyo baturasa amanywa n'ijoro. Bagaye ubutegetsi bwa Kinshasa bavuga bati no kuba twatugeze mu munsi wo gutangira umwaka
agahenge kabuze baragaragaza yuko batishimiye ibyakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa AFC/M23 kuko yuko ibishoboka byose n'izi ndege ikaba yagize ihano kuko zikomeje kubabuza ubuzima nk'uko bamwe bagiye babitangaje. Ko numva amajwi ahindutse vise ubigenze bite urimo uhinduye location bigenze bite? Cyaba ari ikibazo cy'amaneti wakikora yuko nyinshi zitunda amaneti wake ntabwo ameze neza MTN yaragutemishe ntabwo nahinduye location. Ubwo rero ibyo ni byabereye aha muri za Masisi. Ni ibikorwa rero twavuga ngo bitari byiza ku baturage birimo urugomo cyangwa se ubwicanyi bikomeje kugenda mu bice bigiye bitandukanye. Ariko kandi ku rundi ruhande tukiri muri ibikorwa n'ubundi by'ubwicanyi cyangwa se bitari byiza biri kugenda bihonyora abaturage, ndagira ngo wenda tubivireho rimwe. Andi makuru akanavuga ko icyitwa ADF NALU, uyu ni wa mutwe ukomoka mu gihugu cya Uganda ariko ukorera hano mu bice bya Kigranoro cyangwa se muri Kivu Amajyaruguru, nawo abagera kuri 15 ngo bahasize ubuzima mu biterero by'izi ngabo za ADF NALU cyangwa se by'uyu mutwe wa ADF NALU wagabye. Ibyo bitero bihagaze bite mutangazaje Vincent bya ADF NALU? Bizi yuko umutwe ubundi bw'igitero bwa Uganda umaze igihe urwanya n'ubutegetsi buyobowe na Museveni mu bihe bitandukanye rero byagiye bigira ingaruka ku baturage batuye za Rubero ndetse n'ibindi bice. Ni nako byaje kugenda rero abaturage bagera muri 15 baza gusiga ubuzima mu bitero byagabwe za Rubero. Amakuru twabonye atangazwa na societe civile zikorera muri bino bice bya Rubero avuga yuko abantu 15 basize ubuzima harimo n'abasirikare babiri ba FARDC. Akaba ari ibitero byagabwe ku wa mbere ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2026 ndetse irakomeza bigera no ku itariki ebyiri. Imibare igenda igaragazwa nuko mu gace ka Katanga, agace ka Mayendero, agace ka Mayendene, Kironge ndetse n'indi midugudu itandukanye iri muri Magurujipo muri Papere. Abaturage rero bagize ubwoba nyuma y'uko babonye iyi mirambo igera muri 15 ndetse harimo n'abasirikare ba FARDC. Bavuga yuko uyu mutwe ushingiye kuri Islamic State ukomeje kubabuza umutekano mu buryo butandukanye. Bakavuga bati turasaba leta yuko yagira ikikora kugira ngo abaturage babone umutekano. Bakavuga yuko amazu agera muri 19 yasenywe n'ibitero by'uyu mutwe. Bakavuga bati dukomeje kubona umutekano mu bihe bitandukanye, yaba ari leta nta kiri gukora, yaba ari AFP nta kiri gukora ngo ibe yadutabara ize mwari mu bice bya Rubero. Noneho ihagiye ukabona mu ijambo rimwe bari batabaza AFC/M23 niwe yaje kubatabara kugira ngo babashe kubona umutekano batekana nuko no mu bindi bice AFC/M23 igenzura bitekana. Aha, ibi rero ni biri kubaha ngaha. Ariko service ko numva wagira ngo operation Shuja n'ubundi ntacyo yigeze imara nta niri ahubwo bimeze bite? Izi ngabo za Uganda bihagaze bite ko nzi ko ziri kumwe na FARDC muri bira bice muri operation ya Shuja n'ubundi yo guhiga umutwe wa ADF? Nabo bamwe bakurikirana bino bintu hafi bavuga yuko operation Shuja yabaye nayo nka zimwe z'uburundi zagiye zatavuga zagire muri operation yo kurwana M23 bikarangira zigendeye mu buye y'agaciro. Baravuga bati rero nabo ba UPDF nabo cyabanye bagiye kwicakira ibirombe kurenza yuko bagiye kurwanya ADF ndetse na Codeco nk'uko bamwe bagenda babigaragaza. Ubwo nabo bari kwishakira amabuye n'amaki byose. Nabo ngo bigendeye mu by'imikanga rwose birimo amabuye bibereye mu birombe bareba ari birombe ibyo kurwanya ADF ndetse na Codeco ngo byarabwirishe nabonye umunateri urwo yarabataba nabo babaye ingabo z'abarundi bajya kwishakira zahabu ndetse mutangazaje Vincent sinzi ngo bigenze bite. Ndimo ndabona telefone rwose iranyereye, sinzi aya marezo uko bibyutse byifashe, ariko nyine turaza gukomeza tugerageze. Twavugaga kuri iki gisirikare cya Repubulika ya Uganda ndetse na FARDC bafatikanyije muri operation bise ngo ni Shuja.
ariko wareba umusaruro wa Sugira rwose ukawubura. Vise network byari bigenze nabi. network nijye nakubwiye yuko umukirere kugeza utenga mu bitandukanye n'abayishinzwe nabo biganye. Icyo bivuga rwose nta n'icyo rwose ubwo buri nko kuyamamaza nta n'ikintu biratanga. Cyishobora ari ukuri kwambura abantu. Nijye nakubwiraga rero bamwe mu banenga operasiyo y'ibyo bavuga yuko yabaye nka za operasiyo zakuze ingabo z'abarundi. aho kugenda guhiga ndetse na Kodeko birangira bagiye kwihigira mu bihe agaciro. barimo barihigira zahabu, barimo barihigira Colombo Tatarike, aho guhiga ndetse nk'uko bari basezeranyije abaturage nk'uko n'amasezerano basinyanye n'ingabo za FARDC ndetse na leta ya Kinshasa byabivugaga. ariko ubona ADF ndetse na Kodeko ikomeza gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bitandukanye mu bice bitandukanye, yaba za Rubero, yaba za Ituri, yaba za Beni, yaba za Manguruko ndetse n'ibindi bice bitandukanye byo mu ntara y'Ituri ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Yes, hanyuma Vise tuvaho rero tugaruke muri za Warikare, ni mu birometero bike n'umujyi wa Goma par raporo ya za Ituri, ya za Beni ndetse na Goma. Hari amakuru avuga ko hano muri Warikare ku munsi w'ejo FARDC ngo yaburijemo ibitero bikomeye cyane byari byateguwe n'abarwanyi ba AFCM V3. Aharungu akaba ari mu gace ka Buhimba niho ibitero byaburijwemo. Ese ibitero byari bimeze bite? Nibyo ayo makuru nayo yabonye yuko ingabo zatangaje yuko zabujije ibitero ya AFM 23 byagaga buri mu bice bya Buhimba muri teritwari ya Warikare. Bakavuga ko AFM 23 yagerageje kugira ngo ifate kana gace ka Buhimba kari kumbi za Warikare ndetse na Masisi, ariko bikaza kurangira ngo wazarenga ihanganye na AFM 23. Amakuru yatangwa n'abakuru ba gakondo muri groupe ya Lawo yungu muri teritwari ya Warikare, bavuga yuko abarwanyi ba AFM 23 baturutse mu gace bita Kasuku muri teritwari ya Masisi bagerageje kwataka ibirindiro bya FARDC biri mu bice bya Buhimba ndetse n'inkengero zayo, birangira ingabo za leta ndetse n'abazari bashije gusubizayo AFM 23. Abaturage bari muri Kashebe bavuga yuko bumva intwaro zirimo intwaro zoroheje mu bice bitandukanye, bakavuga yuko imirwano yari imeze nabi ku mpande zombi, bigatuma abaturage benshi bahunga bajya mu bice bigegereye za Kasuku ndetse na Katebere nk'uko amakuru abivuga. Bakavuga ko hari n'abaturage benshi bahafiye ubuzima hagati y'imirwano n'abari hagati y'abazarendo FARDC ndetse na AFM 23 nk'uko byagiye bitangazwa. Nguko rero ngayo ibintu bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane. Ariko ku rundi ruhande reka duse n'abacangamo tugaruke na hano mu Rwanda mbere yuko dusubira n'ubundi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turebe gato hano mu Rwanda aho impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi ya Nyabiheke zakoze imyigaragambyo ikomeye cyane. Ndagira ngo iyi myigaragambyo yakozwe n'izi mpunzi ziri mu nkambi ya Nyabiheke nayo tuyigaruko kugira ngo abadukurikiye abari hirya no hino ku isi bumve icyo iyi myigaragambyo yari igamije. Ese yari igamije iki? Byari byagenze bite? Ese bateganya iki? Byose reka n'amakuru ubundi tugiye kugezwaho na Vincent bashe kuba dukurikiranira aya makuru. Vincent, umwanya niwe kuri iyi nkuru. Ibyo impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi ya Nyabiheke mu karere ka Gatsibo zakoze imyigaragambyo mu mahoro yo kwamagana amagambo y'urwango ruri kuvugwa n'uwari umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Rusiga Ekenge yibasira abanyekongo mu bwoko bw'Abatutsi nk'uko yabitangaje. Imyigaragambyo rero yabaye kuri wa gatanu bashize tariki 2026 aho impunzi ziri kuzenguruka inkambi ya Nyabiheke zisaba ko uyu musirikare yakurikiranwa n'inkiko mpuzamahanga nk'uko agiye abitangaza. Kuri nyuma y'uko n'ubundi mu nkambi zitandukanye imyigaragambyo nk'iyi yari yagiye iba
ndetse n'abantu batandukanye bakoresha imbuga nkoranyambaga n'abafite amasosiyete sivile bashobora bagiye bagaragaza yuko bikwiye yuko n'umusirikare ashyikirizwa inkiko mpuzamahanga kuko ibyaha yakoze bigizwe n'amagambo yavuze ari ibikorwa bigize ibyaha by'ivangura kandi ari ibyaha bikomeye by'ubugome bikwiye guhanwa ku buryo bw'intangarugero. bagasaba yuko rero uyu musirikare yahanwa kuko ibyo yakoze biri mu murongo gisekedi ubona yimakaje mu butegetsi bwiwe. ariko vise ko mbona aba bari gusa no bari kugaragaza ibyibigendanye n'imyigaragambyo n'iki byose, numva ubutegetsi bw'igisha asa ntabwo burakora kuri uyu mugabo ngo twumve niba bamunamufunze. wenda barateganya iki kuri uyu mugabo Sylvain Ekenge Bomusa? byatangajwe na minisitiri w'intebe na minisitiri w'itangazamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze yuko bafashe ibyemezo bikwiye mu itangazo yasohoye ku munsi wo ku wa kane, avuga ko bafashe ibyemezo bikwiye byo kumuhagarika, ariko abantu batandukanye harimo na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Olivier Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe w'u Rwanda agaragaza yuko ibyakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa byo guhagarika Generali Major Sylvain Ekenge Bomusa ari ukubisha kwerekana yuko ari ikiri gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko ari uburyo bwo kubisha ari umurongo ubutegetsi bwihaye bwo kugaragaza bamwe mu baturage ba Kongo nk'abantu badakwiye kuba muri Kongo kandi n'abantu batari abaturage. ubona yuko ibikorwa nyine nk'uko Olivier Nduhungirehe bitangaje ari ukubisha, nta gikorwa gifatika bari bakora keretse kumuhagarika bakavuga yuko urwego rushinzwe umutekano rwamutumiye, ariko ntibagaragaze niba ubushinjacyaha bwa gisirikare bwatangiye kumukurikirana. ko hari amatangazo avuga ko Ekenge mu by'ukuri ngo yaba ndetse ngo ashobora no gukatirwa n'urwo kwicwa vise, ibi byaba ari itangazo ry'igihuha? ukurikije amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa ubundi igihano gikwiye kugenerwa umuntu wahamwe n'ibyaha by'ivanguramoko ndetse n'irondakoko ni igihano cyo gukatirwa urwo guta cyangwa gufunga burundu, ariko kugera isaha imwe ntabwo inzego z'ubutabera za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziragira icyo gitangaza niba zamutaye muri yombi cyangwa zatangiye kumukurikirana. kiravuga yuko urwego rushinzwe umutekano rwatangiye kumukurikirana, ariko bakavuga ko ari urwego rwa disipurine. ubwo ikigaragara rero muri ibyo bihano uko byaba kose dukurikije ibyo turi kubona Ekenge bishobora kuza kurangira bamumanitse, dukurikije uburyo ki turi kubona amahanga arimo arabivugaho, imyigaragambyo ya hato na hato iri kugenda bamagana ibyo bintu, ndetse n'ibindi bihugu byose bishobora kurangira Kongo bikoze mu mitana bakavuga ati reka tugaragaze ko tutari kumwe nawe, bikarangira Ekenge bamumanitse vise. ngiye kubyo iyo Nduhungirehe yatangaje nkareba ibyo bamwe mu bagize sosiyete z'ibiri zitandukanye zivugira abo mu bwoko bw'Abatutsi bagiye bavuga, ubona yuko ibi byaba biri kure y'ukwezi, kuko abangaba yaba Olivier Nduhungirehe yaba sosiyete z'ibiri zivugira ku mutetutsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigaragaza yuko ibi byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ari ukwijijisha. twaba tubibona nk'ibintu biri kure cyane. reka tuve kuri iyi nkuru, ubwo n'ubundi nicyo kiba kituraje inshinga kugira ngo abakunzi bacu babonere ibintu byose ku gihe. reka ubwo twigarukire muri Rucuro, imirwano n'ubundi ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba yari yaciye ibintu n'ubundi hano mu by'ukuri muri Rucuro. ndagira ngo aya makuru nayo uyatuvire imuzini muzingo. niyo muri Rucuro imirwano guhera ku itariki ya mbere ku itariki ya kabiri hagati ya AFC 23 yakomeje kugira intera iri hejuru, aho wazanye n'ubutera AFC 23 mu gace ka Mumba barwanye ku buryo bukomeye nk'uko amakuru dukeka imboni zacu abivuga. bakavuga yuko rero iyi mirwano yabereye mu bice bitandukanye bigize teritwari ya Rucuro, cyane cyane muri Mumba ugakomeza ukagera aho bita Mudugudugu ndetse no muri Burusoma ya Bukombo, nk'uko amakuru yagiye atugera bivuga. abarwanyi rero ba AFC 23 bakaba barahanganye na Wazalendo MCFT guhera mu gitondo cyo ku itariki ebyiri, nk'uko abaturage bakavuga yuko humvikanye intwaro ziremereye ndetse n'intwaro zaremewe na bino bice, ariko ibibazo bikaba bifashijwe na FDL cyane cyane ifite ibintu mu gace ka Mumba, nk'uko abaturage
abaturage babonye ibitero byagabwe mu gitondo ku bihumbi bya AFC bavuze bakavuga yuko imidugudu ya Buta, Mudugudu, Burambira, Kanyatsi aho hose hari imirwano ikomeye hagati ya AFC 23 na Wazalendo CNC FDP nk'uko abaturanyi b'imidugudu bagiye babivuga. Aha, dukomeze n'andi makuru Vincent, tugende tureba andi makuru arimo kugenda avugwa. Reka dusimbukire rero Kinshasa nta kindi kiri kuvugwa nuko ngo leta ya RDC yatangaje ko yatangije inshingano ngo yatangiye ngo inshingano muri Loni. Izi nshingano leta ya Kinshasa yatangiye muri Loni Vincent ziteye zite? Ni nk'iki wazisobanura abantu badukurikiye muri iki gitondo bakeneye kumenya amakuru agezweho? Ni itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga rigena abanyamakuru, aho bavuga yuko leta ya Kinshasa yatangiye inshingano nshya muri Conseil de Sécurité, mu kanama k'umutekano ku isi ka UN, aho bafite manda y'imyaka 2 mu kureba iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ndetse no kubungabunga amahoro ku isi. Bakavuga yuko rero ngo ari ishya cyo kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibone umutekano nk'uko babitangaje, ariko mu bitandukanye urabizi yuko aka kanama kagenda kajyamo ibihugu bigenda bisimburana, akaba ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarigezweho, ntabwo ari uko yatowe cyangwa ngo ibe yarabiharaniye, ahubwo ni uko ari yarigezweho kugira ngo ijye muri Conseil de Sécurité. Aha, Kinshasa se andi makuru avugwa na mezate ku bijyanye na UNICEF ko mbona ngo yatangaje ko aba 35 ngo bakorewe ihohoterwa ishingiye ku gitsina hano mu by'ukuri aho bita muri za Kinshasa bimeze bite? Gerageza rwose usubiremo iyi nkuru wongerejwe kuko ndumva amajwi sinzi uko biri kugenda. Ndumva amajwi rwose bimeze nabi, reka twongere tumuhamagare kugira ngo bize bimeze neza bisohoka neza. Twagiye tugorwa cyane n'ikibazo cya internet cy'ama network, niyo mpamvu rwose biri kugenda na Vise. Ubu noneho turakumva watubwira. Ni ibyo nakubwira ko umuryango wita ku burenganzira bw'abana ku isi UNICEF watangaje yuko abana bagera mu 35 bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko rero ibikorwa byakozwe mu mwaka wa 2025 kandi birushaho kwiyongera. Yego. Bakavuga yuko mu mwaka wa 2024 abana bagera mu 45 aribo bari babaruwe bakorewe ibikorwa byo guhohotera bishingiye ku gitsina. Bakavuga yuko rero ibyo byose bishingiye ku mutekano muke ugaragara mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu ntara ya Kasai nk'uko iyi raporo ibivuga. Aha, ubwo rero Vise sinzi twakwinjira mu kanya ka update, niba hari update ufite n'ubundi ukazigeza ku badukurikiye mbere yuko tukurekura. Twahera n'ubundi ku byatangajwe na ASM 23 ishinga ubutegetsi bwa Kinshasa yuko ibice bagiye bavamo ingabo za leta zagiye zita zibijyamo zikabyisubiza, nk'uko abazikanira bitangaje akavuga yuko mu bice bitandukanye yaba Makubara ya Mentse n'Amakubara ya kabiri aho ingabo za leta zavuye, aho ingabo za leta zakubitiwe, none ASM 23 ikahafata nyuma ikaza gufata icyemezo cyo kuhava ko izi ngabo za leta n'ubundi zongeye kuhagaruka n'umutwe wa Maimai ndetse na FDLR. Kamagana ibikorwa bya leta ukavuga yuko ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kandi bushobora kubuza abaturage umutekano mu buryo buhoraho. Bagatabaza rero umuhuza Leta Zunze za Amerika ndetse na Qatar yuko byakora ibishoboka kugira ngo abaturage bacungirwe umutekano mu buryo bushoboka kandi buhoraho. Kinshasa naho bamwe mu bakozi ba leta bakaba bakoze imyigaragambyo bavuga yuko bamaze igihe badahembwa,
bagasaba leta ko yakora ibishoboka byose ikajya ibasha guhemba abakozi bayo kugiye nk'uko abakoze imyigaragambyo bavuga bakora muri revidozo batahembwa bakavuga bati turashaka umushahara wacu uboneke. N'ibyo navuga muri update byagaragaye ku munsi w'ejo ndetse no muri iki gitondo. Ya bise ubwo rero twakurekura tukaza gusubira no mu yandi makuru mu masaha ari imbere tureba n'izindi update ziri buze kuba zigezweho. Urakoze cyane. Yes, ngayo nguko rero bakunzi ba Eugene Official tubashimire cyane rwose uburyo kimwe abanye natwe muri iki kiganiro cyangwa se muri aya makuru. Ubwo tuze kugenda dukomeza tureba n'andi makuru ari buze kubagezwa mu yandi masaha, mu subscribing rero muna liking kugira ngo ibintu bigende neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Turabakunda cyane.